247 0246 647 247 eya tiebi na entumi emwa piao Kumawu TV aba amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby ya Kumawu TV amansane yena yebi Kumawood TV amansane yena yedimu Osi animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asore ma wi ase ka sitie bi se mpani se wi ase mu enye hu anke yeda sabi anke antukurum enipa nti na ye wi ase enipa no aso nti no na wi ase nso edua bi a na esum ai bebre atrasi Mala Muhammad Kwawu atibie CEO de Emma Unity 87.7 FM ono anso na CEO de Mala Muhammad Spiritual and Heba Center wo Eastern Region Kwawu atibie ono ene openikasi ene na transi a ye di dwumadie yi wadwen kire no wo de beba na sere son se numbers ahodo a egu screen na ni na no Mala Muhammad Spiritual se ala makwaba ya bibia boko de o boko fayeko ala ni mo na afi yentoas Bismillahirrahmanirrahim. Mala Muhammad Spiritual and Heba Center. Obekazo okay na me hwe me movie ana me hwe metie menyom na wa baso mfaso ben na me nya firi mu nti a wase me sa atena se na me hwe obi kura pra ne ba se yifiri ho de me ka wati ase because openyom so da bia na me ka se sabe kwan na ayeyi no enka wo dan a se contractor ana wo ka se contractor na ni oh you good ko fidu you good na bia kwan no ka yeyi na ka wo dan pa wo se contractor we de oba wo ba Jenti amame kasa asam no bia sabe wo de nne wo na wo ukunu go so ti aware aso jojo den na wo se wo ye Mala Muhammad me ye Ghana ni oba Ghana so na wo chiche mu a na ye sisi ye wo 16 region 16 Mala Muhammad me ye seremoni a wo de ba kan kasa mu ye kasa ntafo ndu ya tani me ye tani de me ka wati ase ana wo ba mo so 16 region na nyame adom ya chesi babia Easter ba ya mu hu se plagrade ya mu tufa wie mu no ho ana Mala Muhammad ewo me wo Kwawu pepo so Kwawu atibie asikafo amantem me ara na manemo me kwan obeye nyan ana ebeye nipa ana veterinary for him wano ana de ko de aje ana ye wodi o he ni ana ye wodi bi o he ti se nya ka se doctor aba ye ne be di nkomo a e wo se wonya abotre na we say den na doctor because ebia me kotojo ye ho asam obeka na nti nya abotre na je umpa ka taxi drivers o jembra na me wo believe e wo gidie say se nyina ni timeji a me wo gidie say anka borosam na nsa bagine na enam so hawo na mane akom ena ho kire ena yaw ena ma borosam ye dan etimi yen nti monje Mala Muhammad no bese no Malam ena me kase won se Malam no ye won kire mu bebre anka ya kase Malam estande ko Christom ase ebe evangelist Malam wo ye sampakani Malam wo ye ochirechire ni so what you say sheik wo ye ochirechire ni wo ye sampakani de me ka what you say ana wo ba wasa glue ankasa nkura no wasa twi glue ka ho me ne okasa oba bi na wono ne kwadaye afede ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Malam se wodi abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu na say abeye mremremre okay wo ba nyim easily piao so ho adwiru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Heba Center even
247 024